coftal ɓalli men. Aissatou Ly heeɗiɓe coftal ɓalli men on calminama on bismama e yewtere meɗen kawguel kan hitande ujunaji 2023 yettima e timmode muɗum alet hande nde Côte d'Ivoire ma hawdire Nigéria yamɗe nogayya to dingiral Alassane Ouattara to e ɓimpe ɗum noon ma en kal ko yowti e ngal kawdiral ma en kal kadi ko haɓɓodi e kawdiral bangal hanki hakkude RDC Afrique du Sud diɗɗe ɗaɓɓannoɗe darde tatoɓere Afrique du Sud heeɓi kaw noon holno jiruɗon ngu kaw holno jiruɗon kadi e pottide baɗɗe e ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe e ɗiɗaɓal timmode kan ngam yewtidde ɗe toɓɓe fof en bismotto Selou Tata Diallo on jinomo e yontere ƴaɓɓine nde Seydi Diallo a wiyama bisimilla ma. Bismillah Aissatou Ly a jarama min salmini heɗitotoɓe RFI fulfulde kala kaɓe woniri. Yo mi siftina tan kanko ko gollidiɗo saldu RFI Franciri hertonde coftal ɓalli kankone o salminama Fatoumata Diallo jingganowo diɗɗal Côte d'Ivoire a wiyama saɗima ka tole. A salmitama Aissatou Ly en salmini yimɓe foof heɗitiɓe en ɗo. Moctar Diallo kañum heedi e junggam ñaamo Seydi Diallo a wiyama bisimilla ma. a salmitama Aissatou Ly en salmini kala jentitiɓe RFI fulfulde. Eyo mi andina tan kanko noon omo darna pottitte fuko koyngel hakkunde fulɓe wonɓe ɗo ene Côte d'Ivoire tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde ɗum noon on mbiyama bisimilla. Eyo no wowiri ni mi salmini seŋiɓe hello Facebook RFI fulfulde ha e hoɓɓe wownoɓe tawede yewtere nde Dieynaba Sow Mamadou Fall Harouna Deme e Abdoulaye Diallo Oumar Sow Mamadou Dionga Siba min beltanima kadi keɗɗo e karallagal ngal on woni Souleymane Ndiaye ha e bismiɗen walla bismiɓe men ɗo henne e Abidjan gollidiɓe amen RFI français baɗo no Denis Christophe kamɓe fof ɓe beltanama tedduɓe ɗum noon en garat e toɓɓere men alet hande nde. waɗi qualifié final e coupe d'Afrique mum fi République démocratique du Congo 1-0 kamɓe marque but goto ɓeeɗa markani haydara Côte d'Ivoire noon aɗa andi neɗɗo sa yi ha aɗa ware aɗa hirse ɓe pawi laaɓi e goddol ma nden ganduɗa aɗa wonde tundaram natani a wonta hulde hay goto ko ɗum heeɓiɓe guila no ɓe jalti ɓe pi Sénégal ɓe pi Mali ɓe pi hande RDC ɓe jeehi final joni noon ɓe jouata ko leydi mabɓe e sato heewat avantage kamɓe jogoto ɗum soɓe potta e Nigéria oɗon kañum yaltini Afrique du Sud mi winomon noon kamɓe ɗiɗo soɓe pottani maɓe jaa final on jii hande match belɗo hakkude Afrique du Sud e Nigéria marqué penalty Trostekong tiri nanni Afrique du Sud kamɓe kadi ɓe keeɓi penalty ɓe nanni Mokoena tiri nanni mun fof maɓɓe nanni but goto ɓe jeehi seere penalty ko goal maɓɓe o Williams watno e quart de finale o nangi penalty ju nayyi hande o nangani Afrique du Sud joɗima nden final coupe d'Afrique o ko dimanche wonata hakkude Côte d'Ivoire e Nigéria. Yoroma ngara weltanama on paami mi yimon oɗon moosa noon Selou holko watma mosde e kongi Yoroma ngaraɗi. Yoroma ngara ko ɓay meɗen andidiri sono min yewtay mi yiiday Afrique ga mi yiiday wonde France kadi donc meɗe wowi yiidude moƴƴa meɗe wowi yewtude fi ballon moƴƴa e ko neɗɗo anduɗo fi football on no wiyete noon e a yii ko wooli kon fof fayida ko no woniri ha joni ko ɗum lankirɗude seeɗa. Eyo o arti e kawdiral ɗiɗaɓal timmode hakkude Côte d'Ivoire e RDC e hakkude kadi Afrique du Sud e Nigéria wonko haali hen Côte d'Ivoire timmode nde hay goto ɗaminano ko maɓe jettuɗo henne walla mbiyen haade timmode nde hay goto ɗaminanoka ko wowani e diɗɗal RDC ɓe jaadani hay tiro but nde ɓe pettita Sébastien Haller nandi mbaddu e silma 65 hono jiiruɗa kawdiral hakkude ɗen diɗɗe ɗiɗi kawdire ɗiɗaɓal timmode nde. ko ay RDC si a wattani yila bi o Coupe d'Afrique des Nations fuɗɗi ko laggine tun ɓe wawi piwde ka hoore terrain
ko lagine tum ɓe pi ɓay ko sa daari premier tour on ko match nul ɓe waɗi, sa daari feƴƴanɗe maɓɓe goo atay ko tiro but ɓe waɗi. Donc sa daari compétition fo bi fuɗɗi ha hanki ka ɓe yaltina ɗon a taway ko lagine tum ɓe wawi piwde. RDC ɓe waɗi ko ɓe wawi kon, ɓe waɗi hay ɓuri ka ɓe habbano ɗon, haade hay goto habbaki RDC yoɓe hewtu au niveau demi final ɗo. Donc sa yi noon Côte d'Ivoire a yi yimɓe ɓen arɓe jonnugol doole équipe on, supporter ɓe ɓen itti première minute ha match o lanni, hiɓe sonkude, hiɓe yimude, hiɓe wakkilini équipe Côte d'Ivoire o, hari feere ala ko ma tun Côte d'Ivoire gagno match ɗon feere ala. Eyo an Moukhtar en jii Côte d'Ivoire ko waɗi ko e ɗiɗaɓal timmode ha heeɓi kaw mate aɗa ɗamini Côte d'Ivoire ma wat hono ɗum e timmode nde gam heɓde kaw e dow Nigéria. Oui, ɗo minen hari fof gonga ko ɓenni kon ɗa e Côte d'Ivoire goɗɗo so mamayata laabi ɗiɗi ɓayɓe maayi ɓe immitike, donc ala ko waritata ɓe kadi. Donc min tañini hakkunde maɓɓe Nigéria on e ɓe mari potentiel gagnagol match maɓɓe on par ce que kamɓe ko yeeso yimɓe maɓɓe ɓen ɓe jouata. Donc jouowo yeeso yimɓe mum ɓen e jouowo ka goɗɗo wona gotum. ɓe supporter ɓe ɓen holli men exemple Boaké ɗo déjà kaɓe fuɗɗino yimude lim national on ɗon ko ɗon mbi Côte d'Ivoire on ari. Donc ɗum ɗon wonana men exemple momin sivata ga. Non Moukhtar walla en garati e Fatoumata Diallo an jinganta ko diɗɗal Côte d'Ivoire ɗum kam laaɓi yimɓe fof ene gandi ɗum holi yiyande ma e kawdiral baɗowal hannde ngal. Ayi mataɗo jogui ɗaminare wonde Côte d'Ivoire hawat Nigéria. Eɗen gandi Nigéria kañum ƴetti desewal kan laaɓi tati, Côte d'Ivoire noon ko laaɓi ɗiɗi ƴetti ɗum. Mate aɗa sikki Côte d'Ivoire ene wawi hawde Nigéria? Donc c'est naari équipe ji ɗi ɗiɗi, équipe Nigéria équipe Côte d'Ivoire ko équipe ji ɗiɗi andaɗi ka jougol foot. Équipe ji ɗiɗi kala no wawi, no mari potentialité, no mari kadi chance yaltugol vainqueur e o fotingal feƴƴangal hande ɗo e BMP. Kono ko mo Allah fodanno ɗum ɗon wo tigi tigi on ƴettata, kono noon possibilité ji ɗi noon wonani Côte d'Ivoire plus que Nigéria gagnugol, parce que de 1 kan non ko ga amen ga ina Côte d'Ivoire ni. Et puis public on forcément aray no feƴƴiti public Nigéria on. Et puis sen yi ni itanema compétition on fuɗɗi ni équipe Côte d'Ivoire on no mari mentalité innugol gagnugol o coupe ɗo wongol Côte d'Ivoire, luttugol Côte d'Ivoire ɗo woni joni obligation, une obligation plus voilà ko fotte il faut que forcément il faut que o coupe ɗo lutta ɗo. Nigéria ko équipe janoyɗen andi, kono sen naari démarche maɓɓe on ha ɗo en yi match maɓɓe on kamɓe Afrique du Sud ko match sattirnoɗo ɓe, ko Allah tun waɗi ɓe gagni maɗum match on tigi tigi on sattirnoɓe ha. En yi no feƴƴiri no fi kala gardien maɓɓe on kadi en andi talay ko anduɗo golle mum kono fottani moƴƴa ha ɓe yentiru bi. Donc hande tigiri on avec comme potentialité ivoirien ɓe ɓen aɗa ɗamini sen Côte d'Ivoire heɓa kanko jingano Côte d'Ivoire noon ene waɗi fayida Fatoumata Emerse Faye woni eltowo diɗɗal Nigéria kanko e José Peseiro eltowo Nigéria. Ɓe mbaddi jonde e nantinoɓe kabaruji ɗi aset hanki ɓe gandini peeje maɓɓe keɗoɗen ɓe garten. emin kandi e desewal ngal ko minen jaɓɓi kawgel kan hikka hayso tawi emin gandi weeɓani, kono mamin mbat peeje men beel okkude desewal kan hikka Côte d'Ivoire. Mamin bakkilo ngam fuɗɗorade no moƴƴi, min keppanta hay hunde kawdiral timmode juutan min tampinaɓe haɓe tampa min keɓa kaw. Eyo on woni Emerse Faye en keɗoto joni José Peseiro eltowo diɗɗal Nigéria ngal.
hade min fettude timmode nde diɗɗal amen ngal ne waɗa bawɗe mum kono ngam heɓde desewal kan ngal wona kawdiral gotal tan pijata ko kawdira kewɗe mbeɗa manta Jean-Louis Gassé e lomtiɗomo Emers Faye mbeɗa weltanoɓe koɓe jotti timmode ko kono nde timmode ala diɗɗal ɓurgal handude e nawde ɗum diɗɗe ɗiɗi ɗe foof no kandi hen mbeɗa weltanoɓe kono min jiiɗi ko heɓde kaw ngam nawde desewal ngal yo Selou a heeɗima ko haali ko kanko Emers Faye holli hol lawol o rewata Nigéria ngam heɓde kaw mate an feere nde o jogui nde an ɗum aɗa yaadi e makko hen mate aɗa sikki so rewi ɗon maw heɓ kaw e dow Nigéria welata fi no satti andugol ko hombo wawata hawde hombo e o final Emers Faye wi siftinde kadi ko Nigéria hawno Côte d'Ivoire e dawol aranal ngal ɓe pottino hari ɓe fottino Nigéria hawi Côte d'Ivoire kono andi match ji ɗin premier tour e match ji ɗin ɗo wona gotum wona compétition goto ka premier tour o lanni o haray no wawa so tawi ko compétition go woni fuɗɗade Emers Faye wi ko yo tampin kippu Nigéria on ha o dara no hawiraɓe kono kara han tampinirta noon kadi Nigéria ɓayi joueur ɓe maɓɓe ɓen fof ko marɓe expérience ko fijayɓe club ji jani Europe donc min mi sikkay ko feccere ɗo no koka hakkunde ɗo woni koka hakkunde woni mo be no mari feccere feere hawgol oya fi kala ɓeɗo ayi ɓe ni en ko kande l'hospitalité kono ɓe moɓiniri en Afrique fof ɓe fala en hawde en fof kono ono kadi ɓe keddoɗo e desewal ngal koko kande l'hospitalité kono ɓe fala en hawde en fof mais donc sattay fi ɓayi Nigéria kadi ko wattango yila Côte d'Ivoire ko gonga public maɓɓe ono ɗo no inna hari ɓe maayi ɓe wuuriti joni hay fus ala ko ɓe hula kono sa daari kadi keppu Nigéria eltowo Nigéria on José Peseiro mo heɗitiɗen on ɗo joni no waɗini lebbi tati hari ɓe falamo ittude ka équipe Nigéria ɓay hari résultat ji ɗi moƴƴa joni noon hande himo final coupe d'Afrique hawugol mo welata fi hande o waɗay kala ko wawi kon doole makko ɗen fof o ukkay e o match ɗo fino hawira Côte d'Ivoire donc min sa landikela mine ɗo ko feccere fayda équipe ji ɗin ɗiɗi ɓe fotatere ado ɓe fuɗɗade o final ɗo ɓuroyɗo faalede wo ɓuroyɗo holloyde doole ɓernde wo e on ɗon wawoyay hawde adversaire mo Moukhtar mate an aɗa yaadi yande Selou kanko Emers Faye o wi ko maw tampin ha ɓe put Nigéria ɓe poola ɓe an jiruɗa feere makko nde mate ko feere moƴƴude bon Emers Faye feere makko nden ko Allah yende moƴƴoy Allah yende marsoy ka nder terrain par ce que mo jogui sukaɓe kelɗuɓe kono comme no Selou haaliri ɗo ni ara sukaɓe makko ɓe e sukaɓe Nigéria ɓen no mari expérience ɓuuri sukaɓe makko ɓe mo jogui sukaɓe kelɗuɓe mais ko paykoy woɓɓe ko premier kan mum arano ni ɓe jouali kan ha hande bon final o wawa premier tour ni wawa tour ɗimmo kadi donc Emers Faye ko kanko ɓuuri jogade golle ɗen kanko andi ko honno waɗata e noppi joueur ɓe makko ɓen par ce que himo mari joueur ɓe sukaɓe kelluɓe kono expérience o il faut que o yewtaɓe konno ɓe dartota équipe Nigéria o ha coupe on heddo kamen ga Fatoumata en nani eltowo Nigéria o kankone o haali wonde omo hooli fettoɓe makko ko felliɗɓe nawde desewal kan o yetti kadi o manti Emers Faye ko waɗi e kawko ko waɗi e kano nawde Côte d'Ivoire ha timmode weeɓano o rutti kadi wona kanko wonno e yeeso diɗɗal ngal holko mbiyatamo hande Matteo ɗon belti e golle makko hay sinno o heɓani desewal ngal min beltori ko ƴettiti o équipe Côte d'Ivoire o waɗimo e golleji ko yimɓe fof habbinome par ce que sa yi ko Kassé wonno ɗon bon mi anda kon ɗum tigui on wonno alano ƴettirde sukaɓen kono golleji maɓɓe ɗen en yiitandema Emers Faye ari ɗum ɗon change mimi innayi ɗon ko ɓayi kamɓe Emers Faye haray tigui ɓe wawi famodirde plus que Gassé par ce que Emers Faye ko
au-delà d'être entraîneur actuellement Nini hari o jouit et o équipe Ivoire Côte d'Ivoire mo andi no piji din feƴƴirta non si ko faala kon so yeeti ken ɗon sukaaɓe no waawi ɓe jonnude force plus heɓugol ko ɓe faala kon plus que si tawi ko koɗo par ce que eɗen anndi ɗen waawi yiidendirde e goɗɗo wonɗo ka men mais en anndidiri ɓuri koɗo donc mi sikka kon ɗon woni avantage makko on heɓugol ko faala kon plus que ko gase wonno ɗon mate ɗum ɗo kadi tengtinta hannde yonti totten diɗɗe men ɗe ɓe ngannduɗaa ko eltoɓe wonɓe ɗo henni eltoɓe tawa ko Afrique naaɓe en goowi yiide ko eltoɓe wonɓe leyɗe janane tan keewi arde ene elta diɗɗe men mate hanani kadi ɓen mbatte hakkille ngannde kadi wonko mbaawi selum ay ko non woniri anndi eltoɓe piji ɗin waylike ɓaawɗo hari sono fi Afrique wolayno ɓe portoɓe ɓe wolayno fi sorcier blanc ñanneɓe portoɓe ɓe ɓe arayno eltugol équipe ji men ɗin ga kono joni ɓayi ayi joueur ɓe men ɓurɓe ɓen Afrique ɓe yeehi Europe ɓe fiji e club ji jani e ɓe ekkitike eltugol ton ɓe hendike diplôme ji maɓɓe ɗin ton ɓe arti ga donc kamɓe haray ɓe ɓuri faamude ko hon woni feƴƴude e équipe ji ɗin ɓe andi soñdiaji wonɗi équipe donc si tawi probléme waɗi kamɓe ɓe wawi gérude probléme on ɓuri si tawi ko portoɓe iwruɓe nokku go sa daari ɗo ko ɗum ko ɓuri ɓantude eltoɓe men ɓen Afrique ga ko itti CAN 2019 Égypte sa yi ɗon en tawi ko Jamel Belmadi Algérie e ko Aliou Cissé Sénégal kamɓe ɗiɗo fotti final e CAN hikkuɗo ɗon on kadi ayi Aliou Cissé kadi yeehi final gagnike final joni sa daari ɗo hono hey menen laggine sa daari Kaba Diawara no waɗiri non a daari ɗo Emerse Faye no waɗiri non a daari Aliou Cissé en koni wadde ko a daari Mali e Eric Sékou Chel a taway eltoɓe men ɓen hara ɓe fiji ka équipe ji ga ɓe yeehi ɓe ekkitoyke eltugol ka portoɓe ɓe arti ga ɓen no heɓude résultat ji ɓuri ɓeya on hay si tawi noon ko wattango yila seeɗa ɓay e yiɗo kadi Peseiro nane wolifima ko ari Nigéria no faalamo ittude e mois de novembre kono hande imo joude final coupe d'Afrique des nations donc ɓe ɗaminanoki ɗum yo joni en jahat e dawal gongal ɗum woni kawodiral badnogal hanki aset diɗɗe polanoɗi e kawodire ɗiɗaɓal timmode ɗum woni RDC Afrique du Sud pettiɗi Afrique du Sud noon heeɓi wonde jonde tatoɓere walla mi yendarde tatoɓere gollidiɗo men Abdoulaziz Diallo tawama hankingal kawodiral o waɗi hen jangtore keɗoɗen hay fii ko diɗɗal RDC ngal ɓurno jogade mullere nden tentini ka lefol ɗimmol kono ɓe wawano hoɓidade fijoɓe ɓe Sud Afrique ɓen ko e fawpette penalty ɓe sertiri Afrique du Sud heɓi darde tataɓere nden e o CAN darde moƴƴude e wi Félix Kokora iwɗo Afrique du Sud ko tintigal wulngal jowwaɗi ɗo mi hulno moƴƴa kono ko lannode men fooli ko darɗe kelɗuɗe Afrique du Sud heɓi hari men habbora ɗum Sud Afrique naɓe ɓen fof sikkano men hewtay ɗo kono pay koykoy waɗi golle moƴƴe ko suno e mettu ɓernde wonani bambanayɓe RDC ɓen hari hiɓe faalanoyo kippu maɓɓe on foolu Elvis goto e arɓe darugol ngo fijo wi'i sukaɓe Sébastien de Sabre ɓen yawitino ngal tintigal miɗo sikki heɓe ŋakkirano pellital so tawi tan ina waɗannoɓe fayida e miijo am wona ni ɓe pijiranno o kippu RDC ina fija no feewi kono heɓe manki seeɗa to banggue yawude heɓe ŋakkira pijowo namnotoɗo bal tawi kadi ko joguiɗo pellital fi kala RDC folani kono ko fijowo maɓɓe on wiyeteɗo Dylan Bouduka hendi buñaari ɓurɗo wakkilade e ngal tintigal Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI. Abdoulaziz Diallo a yettama ko heddi en e wakkatiji noon heewani selu no yawiri tan mari yandema diɗɗal RDC ɓurno handude e hebde darde tataɓere nde
kono woniri ari mi yahuno en yahuno hanki stade Félicia ndarugol o match hakkunde RDC e Afrique du Sud andi taw Aissatou ko ɓuri kon yimɓe ɓe nayi fi nden darde tataɓere nde hitta ha ton fof wona noon fof woniri important ɓayno gasa si woni ɗo duuɓi ɗiɗi ha tati haray fof yeggiti ko hombo hawno nden darde tataɓere kono ndaara tawa e nder match on e RDC ɓe heeɓi feere yultingol biji laabi buy surtout deuxième mi-temps on ɓe heeɓi laabi buy ɓe ara kan ayey attaquant goto e gardien o wawali yultinde ɓe manki noon biji buy ara noon ka tuƴƴan ka tiro but no anda Afrique du Sud gardien maɓɓe on haadi o holli ado ɗo himo wawi fi penalty on awa hanki kadi o darni penalty ji ɗiɗi e ndara tawa capitaine RDC on himo marno feere yultingol penalty makko on haray RDC ƴetti darne tataɓere nde ko kanko manki on tiro but ɗon et puis o relanci Afrique du Sud e no anda gardien Afrique du Sud on Williams himo kelɗi e fi darnugo penalty donc o darni non seulement Chancel Mbemba penalty makko o darni ɗo e penalty goo wawɗo jonnude darde tataɓere nde Afrique du Sud hari Afrique du Sud fayda yeggitama e fi ballon Afrique hari joni hay coupe d'Afrique heɓe qualifiotako kono ay hikka ɓe ari Hugo Bros e woluno fi Hugo Bros yontere hande ka émission ɗo no wolirno ɗe noon no ƴettirno noon Cameroun 2017 hay goto habbanoki ɓe ɓe ari ɓe ƴetti coupe d'Afrique hikka kadi wari o ƴetti Afrique du Sud hay goto habbaki Afrique du Sud ɓay hari ɓe acci hay qualifiagol coupe d'Afrique ay hikka ɓe woni tataɓo donc ko innugol nane ɗe wolde fi ñanne ɓe portoɓe ɓe woɓɓe maɓɓe no wawi arde waɗa golle kelɗuɗe no wawi wa Hugo Bros quand même o golli moƴƴa ne wodi anni Moukhtar hoɗo jiruɗa golle payidinde ɗi Hugo Bros waɗata yeeso diɗɗal Afrique du Sud ngal oɗo match on Afrique du Sud e RD Congo on somin daari match minen ɓattiɓe Guinée ɓen somin daari match Afrique du Sud Congo on min landoto haray min landoto hoore amen ko honno Congo rewiri happi Guinée au cours des match par ce que ɗum ɗo no ngalɗini occasion hay goto wawali markude kono kamɓe ɓe wawi marquire goɗɗo e nder match de 90 minutes voilà donc ha joni no muusude ɓe vraiment no muusi donc mi tañƴini Congo ko ɗon ɓe perdi match maɓɓe on kaka ɓe joui 90 minutes ko hasi ko e nder ballon kala jouirɗo noon o domini match o heeɓi occasion ko ɗum ɗo innete haut niveau occasion sa heeɓi goto ko ya marque si marque o ala tu vas prendre le bokasi ɗum addi mettu ɓerde jingganoɓe diɗɗal RDC ngal anni Fatima kono yawiri tan kalanami nanne hol yiyande ma e ngal potital bat ngal hanki ko ɗum no laaɓi Aissatou ngal fijunal ballon ɗo na innugol jogagol ballon on tun siɗa jogi ballon on ko ya marque si a markari a markete donc ko ɗum ɗo minnata ko leçon kala fijowo o ballon ma kala wonɗo eltowo ngal diddal ballon ɗo ko hani nandinde fijinowo maɓɓe ɓen par ce que siɗa jogiti ballon on si a markari a nannete ɗum ɗon ko forci donc andugol no heɓira occasion hara ratari et puis immina hoore mum nden kadi quel que soit adversaire mum on eyo Fatoumata ko kalɗa ko ene waɗi fayida selu anne hono noon Moukhtar Diallo mi siftina an gonɗa ko ɗo e Guinée kono kadi aɗa waɗa pottite hakkunde ɓiɓɓe Guinée mbiɗa wiya Guinée ni gonɗa ɗo ko e Côte d'Ivoire kono aɗa waɗa pottite taw ko fukku koyngel fettoɓe ɓal hakkunde ɓiɓɓe Guinée wonɓe ɗo ene mate aɗa wawi artude hen seeɗe tan saabu ko heddori hen heewani d' accord wi minen ko ɗo min jooɗi meɗen mari tummodiral inneteɗo association des jeunes promoteurs guinéens de Côte d'Ivoire meɗen waɗa concert artiste guinéen min adda ɗo feeto kala meɗen organise kadi ballon fi moɓidirgol guinéen ɓe ɓen depuis 2012 min fuɗɗi ɗum ɗon donc no continue ari ha joni min wawi organise de ballon komin innata ko fi
haali pular eyo jarama Moukhtar Diallo mi yetti Sellou Tata Diallo mi yetti Fatoumata Diallo heeɗiɓe ononne on jettama e keɗogol mon lobbol min jetti keɗɗo e karallagal ngal on woni Souleymane Ndiaye min jetti kadi wonɓe ɗoyni e Abidjan gollidiɓe men RFI Franciré Denis Chastel min jetti kadi baɗono Richard min dokki on aadi tedduɓe yontere arore hade nden noon mbiyen tan alet hande Côte d'Ivoire ma hawdir e Nigéria on jarama